নো এছটি নো ৰেছ এই দাবীত উত্তাল ওদালগুৰি চহৰ। ওদালগুৰি চহৰত চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে, য'ত হাজাৰ হাজাৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ ওলাই এই কাৰ্যসূচীত আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যে মূলত 4টা দাবী লৈ আমি এই সমদল কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যে চাওতালসকলক 342 নং অনুচ্ছেদ 9 তেখেতসকলে শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰিব লাগে। सानाम को चलावेन अक्टूबर चांदो 17 तारीख धारावाहिक मिटे प्रतिबाद आंदोलन चलना और गोटा गोसाईगांव तामुलपुर साथे कोकड़ाझाड़ और डिब्रुगढ़ सरायदेव उना करे हुआ और हजुकान दिन तीन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट रे हुआ हजुकान दिन बाकी तीना आसाम रे तीना स्टेट में जो जगह मिटे प्रतिबाद हुआ मेनते आले आसे दोहे कना और हुयु क्या এই সংগ্রাম চলিছে we want